Sanibonani bafundi abahleli njani? Siyalamukela abafundi bogwalo lwesibili kusifundo sethu sesiNdebele. Sithe namhla sifuna ukukhuluma ngokulandela iziqondiso. Ukulandela iziqondiso, following instructions. Uyazi yini lokho okukhulunywa ngakho, yenelisa ukukwenza yini? Njengokuthi cimeza. Ukucimeza ikwenzani? Makhosi ikwenza nokucimeza. Ikuvala amehlo. Ikuvala amehlo. Kaningi siyasicimeza sisenzani? Luthando sicimeza sisenzani? Sisenzani? Sikhuleka angithi. Iye, ngathi asikhulekeni uzabona abantu befaka izandla ndawonye bese becimeza ukwenzela ukuthi bangaphambaniswa ngezinye izinto abazikhangeleyo. Cimeza, akucimeze sibone, cimeza. Ryan, cimeza. Luthando, cimeza phela. Iye, licimezile angithi siyabonga. Khathesi ngifuna lihlekelele, hlekelela. Hlekelela. Hlekelela is to smile. So you smile and smile. Angithi, iye, ukuhlekelela. Umuntu ngakunika ulutho wenzani? Uyahlekelela. Angithi umzali wakho uthi wena upasile esikolo uyahlekelela sedlule edolobheni ekuthengele ezimnandi uyahlekelela. Awuhleki kuthanda ukuhleka kodwa ukuhlekelela nje kuhlekelela phansi ukusmayila nje utshengisa ukuthi uthabile. Angithi hlekelela sibone Luthando. Luthando angeke uhlekelele uthe keep izandla lapha esihlathini. Asihlekeleleni Ryan, hlekelela. Hlekeleli secimezile. Acimezi Ryan, vula amehlo hlekelela. Smile Ryan. Smile. Ya, sihlekelela khathesi angithi. Khathesi zichaye isifuba. Vula amehlo Makhosayeza. Mfuna uzichaye isifuba. Isifuba. Isifuba yilesi. Zichaye isifuba. Ngakho ke nxa uzichaye isifuba yenze kanje. Asenzeni Ryan? Luthando? Ngiyazichaya isifuba. Kutsho ukuthi uyazizwa sibili ukuthi mina akulamuntu odlula mina lapha eklasini. Mina yimi umaqhuzu walapha eklasini. Zichaya isifuba. uRyan sezamula sefuna ukulala nginothi udla into eziningi. Khathesi ngifuna uguqe, guqa. Luthando guqa. Makhosi guqa. Ryan guqa. Kneel. Ryan. Teacher, please can I go to the toilet? That's your problem, Luthando. When we start a lesson, that's when you want to go. Ryan guqa. Ryan, stand up and then kneel. Guqa. Uguqile Makhosi. Yebo. Ngiyakwenza ngani uphakeme izandla umuntu oguqile yaguqa. Sithe siguqa nxa sikhuleka ngithi asiguqeni isikhuleke. Ungasukumi phela. Lokhu siguqile angithi. uNkulunkulu siyakubonga ngakho konke osenzela khona. Usibusise imihla ngemihla. Amen. Angithi siyabonga. Asukumeni sihlale phansi. Hlala phansi. So kumele wenelise ukulandela lokho okutsheliweyo. Khathesi sizakhuluma okuthathu. Konke lokhu kulandele. Ufuna ukubona ukuthi uyalalela yini? Ryan, I'm going to say 3 things and then you follow those instructions and do them. Ngifuna ukugijima, guqa, hlala phansi. Gijima, guqa, hlala phansi. Gijima, guqa, hlala phansi. Akukwenze konke sibone. Gijima, guqa, hlala phansi. Asenzeni sibone. Gijima, guqa, hlala phansi. Siyabonga Makhosayeza. Ryan, kade sithe gijima. Gijima Ryan. Gijima Ryan.
Ryan gijima. Gijima endaweni eyodwa njani ye. Guqa Ryan. Guqa lokhu gijima njani. Guqa Ryan. Ryan ye. Hlala phansi Ryan. Hlala phansi. Ye, siyabonga. Khathesi ngifuna ubambe ikhanda, qakeze uzichaya isifuba. Bamba ikhanda, qakeza uzichaya isifuba. Asenzeni? Yebo. Ye, siyabonga. Ye. Masingenisa uLiam laphana. Ye. Okulandelayo ngifuna nyenya, hleka, khwehlela. Nyenya, hleka, khwehlela. Ye, ukunyenya ukuhamba kancane kancane. Nyenya. Nyenya, Ryan, nyenya. Nyenya. Hleka, khwehlela. Liam, siyakwamukela. Join with audio. Join with audio, Liam, so that we can talk to you. Sabona Liam, siyakwamukela esifundeni sethu sanamhla. Siyathabuka ukubona. Nyenya, hleka, khwehlela. Liam, silandela iziqondiso. We are following instructions. Nyenya, hleka, khwehlela. Siyabonga. Hlala phansi Ryan. Khathesi ngifuna ukuthi hlabela, nyenyeza, cimeza. Hlabela, nyenyeza, cimeza. Ye, hlabela. Yiphi ingoma ethandayo? Hlabela. Ye. Nyenya. Nyenyeza. Nyenyeza Makhosi. Yes. Nyenyeza Ryan. Liam, nyenyeza. Nxa unyenyeza ikwenzani? Ngikukhulumela phansi. You are whispering. Nyenyeza. Cimeza. Liam, cimeza. Siyabonga. Ye, ngakho ke lokho ikwenzani? Ikulandela iziqondiso. Angithi ye, ulandela iziqondiso. Kumele umuntu uthi nxa ekutshela ukuthi umuntu abone ukuthi uzwisisile, uyalandela iziqondiso ngokwenza khonokho okufunakalayo. Angithi ye, khathesi ngifuna sikhangele iziqa singakabali indatshana yethu yanamhla. Iziqa. Ngubani lo? uLiam lokho ecimezile khona phasameni qa. Lapha ke Doge. Angithi ye sonke senelisa ukukhuluma khonokho. Ngicela senze njengakhonokho. Ryan, Ryan. Khako. Ngithi lungisela mina ngeke ngifuna ibala. Wothi Ryan. Khuluma Ryan. Wena ususinika amabala. Liam. Wena uthi ungalaleli Liam angithi iye. Ivideo yakho ngicela ukubona umlomo. Hlala ngendlela ukuthi senelisa ukubona umlomo wakho, sibone umlomo. Iye, asikhulumeni. Ngithe asithini
Khuluma Sizwe. Ye, kuko, qike, qa. Ye, ungaphuzi phela Liam. Silelanga lonke yini. Khathesi sesiqalisela nga kuko, qike, qa. Asambe. Ku. Liam. Kuko, qike, qa. Asambe. Ngaphuzi. Asambe Ryan. Ye, Liam akumelanga siphuza ngithi. Ye, khathesi nikana amabala loqaqe qiqoqu. Nikana amabala Sizwe. Yebo Makhosi? Hayi qhude, qhu. Thina zange sithi qhu namhla sithe qaqe qiqoqu. Azamene elinye uzamile Liam. Nikibala? Ini? Ye, kuma, ye, Liam liqondile le. Kuma intambo le. Angithi kuma, to cut, kuma. Siyabonga Liam. Ryan elinye? Qedisa. Yebo, qedisa. Umbalisi uhlale esinika umsebenzi bese sithi thina siqedise, qedisa. Yebo, Makhosi ayeza? Makhosi? Iqanda, libolile sihlala sidlala ngithi ye, iqanda, uqethu, qina, qoqoda. Angithi onke amabala lawana loqaqe qiqo qu ye. Sihambe kusiqa sethu esilandelayo lo mbani lo. Isiphi leso? Ye, oRyan bayaphangisa ubala hla, hle, hli, hlo, hlu. Sinanzelele ukuthi kulo H lo L sithi hl, hla, hle, hli, hlo, hlu. Ye, phansi lapha ke. Sibalela hle. Ye, sonke hle. Ye, uyaphangisa ubala uRyan. Hle, hlo, hla, hlu, hli. Ye, ngicela ke amabala alohlahle hlihlo hlu sibone. Luthando sesibumba amabala. Elilula Luthando akungiphi? Elohlahle hlihlo hlu Luthando. Qamba phela. Ye, hlala. Angithi hlala, mina ngihlala enketha. Hlala esitulweni. Elinye siyabonga Luthando. Ryan? Hlala phansi. Ye, hlala phansi. Uhlala kodwa sesemqambile. Sicela elinye futhi. Yebo Makhosi ayeza? Ye, nabe sithi ndizaqala ngazo lo lilula kangaka. Isihlahla. Ye, Liam, vula ividiyo leyo sikubone. Siphi ibala? Hlahle hlihlo hlu. Sesithe isihlahla, hlala, hleka, hluma. Liam, sinika amabala ahlahle hlihlo hlu. Liam, sinika ibala elilodwa. Hluba, ukukhipha amakhasi angithi iye usidla mbele ibhanana lakho ukhipha amakhasi lokhuyana kuthiwa yikuhluba, hluba. Yebo Makhosi ulalo elinye? Tshela Makhosi. Ukuhloka. Ihloka, ye, nxa abantu begamula basebenzisani ihloka. Siyabonga sesimazi uhla. Nansi esinye isiqa esokugcina namhla. Ye, mbambe, mbimbo, mbu. Yebo. Lapha ke phansi sesizixubanisile Ye, phansi. Mbe, mbo, mba,
mbo, mbi. Ye, khonapha ngilombomboya, khonapha sikhuluma ngombo. Angithi, ye, mbomboya. Angithi isibongo sikaMayibongo. Asibumbeni amabala. Mbambe, mbi, mbombu. Liam, akungiphi ibala? Liam, elilula leliyana inyamazana leya. Elombu. Yiphi? Liam. Imbuzi. Yebo, imbuzi. Ikhala isithini Liam imbuzi? Ikhala isithini? Liam imbuzi ithini? Ithi hu. Liam, ikhala njani imbuzi? Ya, ubone ngakwazi wena. Akathi imbuzi yini? Ye, ikhala isithi me imbuzi. Cele elinye ibala. Imbuzi, Makhosi. Imbambayila uzasilambisa Nkosazana uzasiphathela imbambayila khona ngapho. Ye, imbambayila imnandi. Luthando, cele elinye ibala lombambe mbimbombu. Tshela Luthando. Pheka. Pheka ulombambe mbimbombu. Imbiza yesisebenza masipheka ngithi ye ngabona befuna ukuthi imbiza. Ryan Mbala. ye umbala ye Ryan seletho okunye lapha umbala angithi when we are talking about color ngesindebele umbala ngakho ke kwesinye isikhathi siyathi mba kwesinye isikhathi siyathi mba njengokuthi nxa sifuna ukuthi umbala angithi ye siyabonga Ryan ngamabala wonke lawa angithi aleziqa lezo sizifunde sizazi njalo sihlale senzani sibumba amanye amabala nxa sibala ezingwalweni singakhohlwa. Alright, khathesi ngifuna sikhangele ubunye lobunengi. Sokusikhangela ulimi ubunye lobunengi. Nxa into iyodwa sithi inye anti one. Okay, singular ubunye. Nxa kukunengi ke kubizwa kuthiwa kuyini? Njengokuthi ibala lokuqala lithi umntwana. Umntwana. uRyan ngumntwana olalelayo. Nxa sonke sesibanengi sithini? Sithini sokunengi? Yebo Makhosazana. Abantwana. Abantwana Liam angithi ye umntwana abantwana. Umngane. Umngane wami nguLuthando. Abanye Liam, Makhosazana loRyan. Nxa bebaningi sithi kuyini? Umngane ngoyedwa. Abaningi sithini? Sithini Liam? Liam kulula lokho. Ryan sithini? Luthando? Umngane. Nxa bebaningi sithini? Luthando. Sithini? Sithi abangane. Abangane bami Makhosazana, uLuthando, uRyan, lobani. Ye, ngakho ke abangane, umngane, abangane. Intaba, siyazi intaba? Mountain, intaba. Ngeyodwa, nxa zinengi ke sithini? Amantaba, yikho? Hayi, intaba. Makhosi, namhla ngezakho. Yebo. Izintaba. Ingathi izintaba kumbe siqhubeke sithi intaba. Intaba leziyana angithi ye kumbe izintaba sihambeni ezintabeni. Yebo, isihlahla ngesisodwa. Nxa ziziningi sithini? Lelula leyo. Liam sithini? Liam, open unmute yourself Liam. Asikuzwa Liam. Unmute. Liam, open. Yes, now. Yebo, izihlahla. Siyabonga. Umfanekiso ngowodwa. Nxa zinenge
Xa isiminengi imifane sithini sengifuna ukukhuluma impendulo. Xa isiminengi sithini? Umfanekiso ngowodwa. Xa sokunengi ke sithini? Ryan sithini? Hlala phansi. Sihlala phansi umfanekiso. What is the plural of umfanekiso? Yebo Makhosi. Imifanekiso. Imifanekiso. Ini? Imifanekiso. Lina lihlakaniphile lini. Umuntu ngoyedwa. Umuntu. Xa sebebanengi ke sithini? Abantu. Liam seqambile abantu. Amanzi luthando. Lengeka luthando lingaqambi. Luthando amanzi. Amalutshwana siyathi nanka amanzi. Nxa esemanengi siyathini? Umanzi yebo. Amanzi awatshintsha anti amanzi ngeke uwabale konke la maningi mbayo ngu-1 ngu-2 ngu-3 hayi ngakho ke amanzi umfana Ryan umfana abanengi ke sithini Ryan abafana Liam ungaqambi ungasozithuba lakho angithi isikolo ngesisodwa nxa zinengi ke sithini isikolo izikolo kade sithi izikolo sezizavulwa anti isikolo izikolo ipholisa lilodwa Makhosayeza amapholisa abafana bahlakaniphile laba benelisa ukuthi basinikeni amabala lani lobuningi ubunye lobuningi bamabala khathesi ukuthi sibone ukuthi iziqali zethu leziyana sizibambile nanzi isipele ngifuna uqala ubale ubusubhala bandeli lithini leli Yes teacher bala Ryan qila qila ngiza kuqila mina nxa ungazi qila asibhaleni qila sesibhalele Liam siphangisa kulezi nsuku ukubhala kanti siyabonga qila Makhosi seqedile Ryan ungaqeda phela ungitshengise leseqedile loluthando siyabonga elilandelayo leli ke Makhosi ayeza ngelakho leli Makhosi sudlala qanza Makhosi bala qanza angikuzwa wathi qedisa qanza nsa not nza qansa umqanso angithi into enganithi ithi yaphezulu njengentaba uyayiqansa intaba to go up the mountain to ascend qansa asibhaleni qansa bhala sibone subhalile Liam luthando ubhalile umbhalile uqansa luthando uyadlala wena qansa nanti elinye leli ke lithini qika bonenda sinanzelele eqaseni iqika yebo siyabonga Ryan giqika to roll ikugiqika akumbhaleli isipele sakhona giqika sibhaleni Liam ngiyakubona ungumtshina kulezi insuku giqika uyagiqika uLiam ungagiqika phansi abazali bayawujaya giqika asikhaleni lilohla ngubani ongabala leli Liam akusibalele leli bala Liam hlabela Orion phela ufuna ukubala wonke lingaphuza uyabala hlabela ukuhlabela uMakhosi usihlabelela ingoma yakhe emnandi hlabela akubhala uhlabela sibone
hlabela hlabela elilandelayo anditshengise funa lisibhalele hleka hleka abanye bathanda ukuhleka ke bezihlekela bekholisa bhala ibala elithi hleka hleka siyabonga elokugcina sifunde njalo ngabombambe mbimbo mbu imbuzi imbuzi nyamazana efuywa ngekhaya isifuyo sangekhaya imbuzi akungibhalela ibala elithi imbuzi mbuzi mbuzi me bhala liyam ibala elithi imbuzi ungaqeda ungitshengise lokho imbuzi sesiqedile siyabonga bafundi angithi lizanithumezela lokho elikubhalileyo kwenzela ukuthi ngibone ukuthi libhaleni okwakhathesi isifundo sethu siyaphelela lapha sifundile njalo ukwenzani ukulandela iziqondiso umuntu kumele ulalele uyenze lokho okutshelwayo safunda iziqa safunda lokunye lokuningi siyabonga sizahlangana njalo kusifundo sethu esilandelayo okwakhathesi sizaphuma siphinde singene njalo kusifundo sethu esilandelayo so you log out and then log in again all right bye bye for now bye bafundi lisale kuhle Bye.